Dobar dan svima, ovdje je Dark Knight, igrat ćemo PES 15 Ligu prvaka. Kao što vidite igramo s Barcelonom, s nama u skupini je znači Barcelona, Paris Saint-Germain i Ludo Gorec. Samo malo. Krenemo igrati. Znači, snimat ćemo cijelu Ligu prvaka od početka do kraja i probat ćemo osvojiti. Poslije toga idemo na kup i tako ćemo još svakakve nešto takve osvajati. Kao što vidite, ali možemo igrati. Ajmo. Evo ga. Igramo na kojem stadionu? Na Hemi. Ali dobro, Real Madrid protiv Barcelone, protiv Real, kako god. Igramo za ovo je Liga prvaka, pokušat ćemo svoje 3 boda, ako uzmemo što. Jedan bod to je još dobro, ali izgubiti nećemo. Idemo na Superstar, to će biti jako teško. Krenemo igrati. I počeo je. Evo, vidite Barcelone. Evo pravo, Benzema. Aha, ja sam se skoro zbunio. Sada početi iz ovakve daljine. Napadni. Ne smije. Dodaj. Dodaj točnu loptu. Panika, ne ću zabiti. Suarez. Odoj, jako napošta. Dobra obrana Casillas. Jedino što mogu reći je dobra obrana Casillas. I izbija loptu. Ne, dobro. Karim Benzema. To je for, tako je, to je for. Tako, ajmo, Modrić, daj! Modrić, nije uspio zabiti, ali idemo, Ronaldo, šut! Pored grede. Idemo, nastavljamo dalje. Dobar šut, Cristiano Ronaldo. Ako nećemo izgubiti ovu utakmicu, ali top player je iznimno teško. Joj, opet loša lopta. Dajte jednu točnu loptu, samo jednu ili više, samo to traži. Šta je ovo bilo? Modrić, Kroos, za malo. Idemo. Dodaj. Ronaldo, šut. Dobre.
Samo da se na mjestu lijepo, to bi bilo odlično. Idemo dalje. Dobra finta jeste. Nema. Sveživamo. Tako je. Dodaj. Ne, dodaj mu noge. Uzmi. Ne, Bale. Prvo povrijeme je završilo. Neću raditi nikakve zamjene. Samo ćemo krenuti drugo povrijeme. Imali smo samo 2 šuta prema golu. Vidite, posjedimo. To je jako teško. Krenemo drugo povrijeme. Zaustavi se, tako je. Ne. Kroz. Benzema. Modrić. Ramos. Ne. Messi. Dobro. Opet. Ne. Bravo, Karao. Gore. Torim. Faul. A ne. Neki faul da dobijem. Ajde onda trči Benzema. Šut. Treba sam mu baciti. Ali. Dobro. Imam jednog prijatelja, možda ga znate, on je GOG Games. Slobodno se pretplatite na njegov kanal, pišat ću vam dole u komentare. Napišit ću vam dole komentare link od njegovog toga. Probat ćemo. Držimo loptu. Modrić. Bale. Benzema. Joj. Zadnji čas je uletio Čavi. Dodaj. Joj. Oduzmi. Joj. Prije. Bravo, Ramos. Zato ti volim. Idemo, Ramos. Niko ti ne može ništa. Šut! Zadnji glupi čas je uletio i obrambeni igrač. Ali opet, Sergio Ramos spašava sve. Parnika. Bale. Nula. Ništa od toga. Dodat ćemo. Zadnji napad. Dodaj Ronaldo. Ništa od toga. 0-0. Hvala vam što ste gledali. Napišite nešto u komentare, subscribe-ujte, lajkujte i peace.